nastavku Rolanda Smith. Fino je prošao Marko Ramljan. Mjesto nije njegov brat Ivan Ramljan. Jedan dela puno Ramljan ide na najboljeg igrača. Smanjio visoko vodstvo Zadrana, ali vraća to na čovjek ili može će pokušati jedno dva napada. Isto COVID, ali za sada ipak nije uspio. Jednak imamo cijeli drugu, ovo će nam treći četvrti šut uvijek igrati Zadra napad. Na 3 od 3. Teška pozicija iz Okseta. Sigurno Djezović, Slovina, njegovih 6 koševa. Gledamo još jednu minut, zavario više snažnijeg. Znači, hvatiš što se zvara. Jednostavno, na ovaj način je dobro teško. Samo se vratiti na dva poena, mislim da će morat, ne znam koji će teško poentirati. Tako da, morat će ili Nolan Smith ili Bažnarić koji su tu najbolji šuteri, morat će pokušati rediti. Više čisti šuteri, čisti znice. Ta razlika ostaje nekako 80 poena. 9, onda 5 puta i 10 razlike, toliko imaju i sada. Sada ima lopta za Zadar, posljednja sekunda napada i skupak dobi torka domaćina. Sada u nastavku smo gosti, Loren Sogin, Čutalo, Bakur i Ivanov. Možda sada nije bila neka logika. Ona je služili radili svoj dio posla. Bilo korektno. Imaš dosta vremena, 20 dana, ali Cedevitović u svakom slučaju morati igrati puno bolje ako želi na Beogradu. Zupčić 9, Babić 6, Bila na 5. Samo jedan mal tako gledajte još 3 faula do dolaska u bonusu, sigurno to je jedna stvar koja je 17 asistencijama za goste. Da, prekrasno Babića, mislim da je Jelaš i kraja faula. Mislim da zastavljeno vod, mogu se čak i koji tvoj više. Za nastup ovaka Hrvatske pokušao sa 3 pojena ide. Večera sastavljena ide apsolutno sve bliže vodimo u posljednji utakmici prvog kola. I bez obzira što obično ipak individualno malo nešto slabije ekipe nego igrali zapadno na način na koji se trebala. Nakon 15 minuta oni su shvatili jesu i pokušali se vratiti. 53-57 plus 8 na ulasku u posljednji dio. Cedevitović u trenutku 33. minuti došli na minus 4, ali više od toga nisu uspjeli. Hvala Ivan 11, Ivanov 10 koševa, 13 šutova, 13 strijelaca.